lebyi wa bya mahungu ya SABC Tweak kusuka Studio 12 eAuckland Park eJoni. MaAfrika-Dzonga va koxa leswaku mfumo wa Israel wu tshunxa ntlawa wa phalare lava nga khomiwa. Muhehliwa eka nandzu wa ku dlawa ka Chavo Ntsanwisi a tshunxiwa hi bail ekhoto le Alexander. Kasi hi tlhela languta mitlangu ya mphikizano wa Carling Knockout Cup lowu sungulaka madyambu ya lama. Vaka hina ntsako ku tlhela hlangana ka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 kasi hi kumeka ni le ka channel ya mahungu ya vuhaxi kumbe eka channel ya mahungu ya SABC le haye eka vuhaxi bya DTT riperile. Vandyangu wa ka Mandela va koxa leswaku Mandla Mandela a tshunxiwa hi masocha ya Israel. Mandla Mandela na vaphalarikulobye va khomiwile va ri xikepeni xa matiko ya ku hambanahambana va kongome ePalestina ku ya lwela ntshunxeko kumbe ku yimisiwa ka nyimpi ya Israel ehenhla ka Gaza. Hi ta tlhela eka hungu leri hi ku famba ka nkarhi. Wanuna makumembirhi wa malembe loyi a hehliwaka hi ku dlaya murhandziwa wa yena u tshunxiwile ekhoto u tshunxiwe hi bail ekhoto ya le Alexander evuxeni bya Joni. Wanuna a tlhele ekhoto ya le Alexander enhlikani wa namuntlha. Wanuna a tlhele ekhoto ya le Alexander enhlikani wa namuntlha laha madzanadzana wa vaaki va le ka Mhinga a va hlengetela handle ka khoto va koxa leswaku a nga tshunxiwi hi bail. Hambiswiritano magqweta ya yena va byele khoto leswaku wanuna u fanele a tlhela xikolweni ta leswi nga machudeni na ku lulamisela swikambelo swo hela ka lembe. Kasi hi le tlhelo n'wanuna ta tlhela ekhoto hi siku ra 24 ra n'hweti leyi taka ya Hukuri. Holobye wa maphorisa wa khomela Feroz Kachelia u tivise leswaku tiko ri ta rhumela xipano xa ntlhanu wa swirho swa SAPS ku ya lavisa rifu ra khale ka holobye wa mitlangu na vutshila na Tim Mthethwa entsindza wa France ku nga Paris. Xipano xi ta rhangeriwa hi nhloko ya mafokisi ya SAPS eWestern Cape. Hi le tlhelo ndzawulo ya matiko mambe yi ri karhi ku tirhisana va ndyangu eka malunghiselo yo vuyisa ntsumbu wa Mthethwa eka rikwavo. I think a number of details moving forward, Kaya, will be provided by the family. They do have representatives in Paris currently that are also interfacing with the French authorities, and there would be some information that we think we would take guidance from them how to relay this to the public. Of course, we are working quite closely with them and consulting with them quite extensively on a number of issues. Once we are in a position to repatriate the former ambassador, we will then also communicate around issues of the memorial service and a number of other activities around the final journey of the late ambassador. Vurindzi byi yisiwe ka xiyimo xa le henhla ku tisa vuhlayiseki bya timbhoni eka komiti ya palamende yo lavisisa swihehlo leswi nga endliwa hi Commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Komiti lavisisa swihehlo swa leswaku swigevenga hi ku tirhisana na van'watipolitiki vo karhi swa nghenelela eka mintirho ya xiphorisa laha tikweni. Mbhoni wo sungula ku ta va yena Mkhwanazi hi wa vumbirhi wona lowu taka. Ntirho wa palamende wo lavisisa swihehlo swa nxungeto ehenhleni ka vuhlayiseki bya tiko wu ta sungula. Mbhoni Lieutenant General Mkhwanazi u ta nyika vumbhoni mahlweni ka komiti ro sungula vhiki leri taka hi ra vumbirhi ni ra vunharhu. Ntshamo u ta rhangeriwa hi gqweta leri nga thoriwa hi palamende. In relation to the Mkhwanazi statement, General Mkhwanazi has had a near final draft with him since yesterday lunchtime, but there's been further interactions with him, including early this morning. So I think it has now been
finalized, and I think we still fall within the 3-4 day period to make a statement available to the committee. I just want to assure the honourable members that we are stretched. We are working to more than full capacity on a daily basis, day and night. It's not an easy exercise having to wade through a lot of information. Ntshamo wu ta khomeriwa ePalamende naswona leswi swi nga cinca ntsena loko ku kumeka ku ni nxungeto wa vuhlayiseki naswona ku ta va ku ri ni vurindzi bya xiyimo xa le henhla ePalamende. We can be able to say safely we are ready to resume in terms of security arrangement with the ad hoc committee. In terms of the the venue itself, which is a Good Hope Chamber. I think the advantage that we should also understand is that it is already a secured venue. So what we're bringing is just additional security, sort of elements that would support. Eka nhlengeletano lowu nga hundza, komiti twanane ku vitana 34 wa timbhoni leti katsaka khale ka vaholobye va maphorisa vo fana na Bhekicele na Senzo Mchunu. Holobye maphorisa wo khomela Feroz Kachalia uri u tshemba leswaku khomixini ya madlanga yi ta pfuna swinene ku antswisa ntirho wa xiphorisa laha tikweni. Kachalia a vulavula ka ntirho wo nyika maphorisa switirhisiwa swo lwa na vugevenga. Ntirho a wu khomeriwe ekholichi yo letela maphorisa ePitori. Ku lwisana ni vugevenga swi fambisana ni mintlhontlho etikweni ku ya hi leswi nga paluxiwa eka khomixini ya madlanga. Kambe loko tiko ri ya emahlweni ri lwisana ni mintlhontlho ya vuhlayiseki leyi tshikelelaka valawuri va maphorisa va kombise ku tshemba ntirho wa khomixini ku pfuna ku cinca nhlangano. The Madlanga Commission, as I've said, I think it's going to assist us to reset policing in the country. Kachalia uri anga ri ku tihlanganiseni ni mufambisi wa vunhlori bya vugevenga Lieutenant General Dumisani Khumalo loyi anga riki kona eka khomixini hi mpfhuka ra vunharhu tanihi leswi a vabyaka. For him to pass on in these circumstances in a foreign country is very hurtful to all of us, and especially his family. So I'm devastated, actually, very sad, and I'll take this opportunity to express my deepest sympathies to his family. Ku nyikiwe 12 wa mimovha ya vuhlayiseki ni swihahampfhuka swimbirhi ku antswisa matirhelo ya kahle eka xiyenge xo hlawuleka xa maphorisa. Helicopters and vehicles of this nature are beneficial to our specialized units, especially the Special Task Force, which are also receiving 4 marshal vehicles, the National Intervention Unit, the Public Order Police Unit. This new fleet will play a critical role in responding to organized crime incidents such as cash in transit heists, hijackings, armed robberies, including many other serious and violent crime. Khampani yo endla nhundzu yi ri switirhisiwa leswi swi ta pfuna swinene eka ku ndlandlamuxa vuhlayiseki bya maphorisa ni ku tiyisisa vuswikoti bya vona byo lwisana ni vugevenga. These vehicles pick up sounds. They've got sophisticated lights, as you can see on the top there, and very electronically equipped to fight crime. They're very strong. The police will be able to move into these vehicles and be safe. You've seen those doors open automatically. The police want to jump in, jump out, and be on the ground and be up in the air again. Vatirhela mfumo va tlhele va kombisa leswaku switirhisiwa swi ta pfuna maphorisa ku ya emahlweni va endla ntirho wa vona hi ku hetiseka ni ku sirhelela vaakatiko. Khotonkulu ya Vumbiwa yi kume leswaku xikombelo xa vandla ra MK na khale ka President Jacob Zuma xa ku tlula tikhoto letin'wana va ya ekhoto ya Vumbiwa a xi na vumbhoni byo khomeka byo xi seketela. MK Party na Zuma
avaleve ku ya ekhoto ya vumbiwa ku ya tlhontlha xiboho xa President Ramaphosa xo nyika holobye wa maphorisa Senzo Mchunu leave yo hlawuleka. Va vula leswaku xiboho xa President a xi fambelani na vumbiwa bya tiko. Khoto yi bakanya xikombelo lexi n'hweti leyi nga hela naswona namuntlha yi nyike swivangelo swo bakanya xikombelo xa MK Party na Jacob Zuma. Khoto ya vumbiwa yi kume leswaku nandzu a wu fambelani na khoto ya vumbiwa eka ku va MK Party na Jacob Zuma va lava ku tlhontlha xiboho xa President Cyril Ramaphosa xo veka holobye wa maphorisa Senzo Mchunu eka leave yo hlawuleka no thola Professor Firoz Khashalia xikan'we na ku simekiwa ka khomixini ya madlanga. The broad approach taken by the applicants to the issue of exclusive jurisdiction without sufficient averments in the pleadings to make out a case is legally untenable. Khoto yi tlhele yi kandziyisa leswaku ku hambana exikarhi ka ku tirhisa matimba ya vumbiwa na ku tsandzeka ku hetisisa swiboho swa vumbiwa i swa nkoka swinene. The applicant's complaint is the manner in which the President has dealt with the revelations made by Lieutenant General Mkhwanazi. Thus, none of the impugned decision constitute a failure by the President to fulfill his constitutional obligations. Hosi ya mfumo xivongo wa ka Nxamalala eKwaZulu-Natal Siphiwe Zuma u tsoniwe bail mayelana na swihehlo swo dlaya leswi a nga langutani na swona. Zuma u hehliwa hi ku dlaya khanselara ya DA eka masipala wa Umgeni Nhlayasheza Ndlovu hi lembe ra 2023. Muhehliwa a ri ekhoto ya le Howick. Vandla ra DA ri amukele xiboho xa khoto. We've been saying this for a while. In the Mpendla matter where bail was granted, you'll remember in the other murder case against Nkosi Zuma, the information that was submitted to that court was also inaccurate. So again, we welcome it. What we also welcome is that the magistrate acknowledges that these political killings are really a distraction for service delivery, and ultimately our services and our focus changes from what our political representatives and councillors should be doing to matters of this nature. So we also welcome that, and we hope that this now starts to send out a clear message that, you know, political killings are not going to be tolerated in the province of KwaZulu-Natal, no matter who you are. Sesiphumile isinqumo senkantolo siyasikhathaza ngokwethu sifisa engakuthwaleli icala liyaqulwa lidlule siza ukuthi ilaphi lebemthola khona necala uwenzeni ukuze nathi sigezeke ngaphakathi siyeke nje kuba sosundenyathi singazi lutho ngempela ukuthi kwenzakalani ngokwethu besingafisa nje kube liyasheshiswa lecala liqulwe lidlule. Khoto ya vumbiwa yi bohe leswaku vatswari havambirhi se va fanele ku avana masiku ya leave yo hlayisa n'wana loko a ha ku tswariwa. Khale nawu a wu pfumela mhani wa n'wana ntsena ku ya elivhini ku ringana mune wa tin'hweti. This court finds that the discrimination caused by the impugned provisions is unfair and unconstitutional. The protection of birth mothers to the exclusion of other parents has the unfortunate consequence of perpetrating the assumption that women are and should be the primary caregivers of children. The father is marginalized and deprived of the opportunity to involve himself as a parent in the upbringing of the baby during the early stages of life. Parents are also deprived of the choice to structure their child nurturing responsibilities rather than being assigned caregiving and parental responsibilities based on their gender. The provisions are also discriminatory to adoptive parents and commissioning parents in surrogate arrangements. Of course, in respect of birth mothers, I accept that there are health considerations during which the mother has to be confined before birth and afterwards for recovery purposes, but it cannot be gainsaid that there is also a period for nurturing.
Malong te mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ku tlhela ka hungu leri nga rhanga va ndyangu wa ka Mandela va kombela leswaku mavuthu ya Israel va tshunxa ntukulu wa khale ka President Nelson Mandela, Mandla Mandela na vaphalari kulobye va khume va ri xikepeni lexi a xi kongome ePalestina. Hi le tlhelo mufambisi wa Global Salmon Flotilla March, Feroz Mayet, u ri va rhange mahlweni ku paluxa matiko lava nga pfumela Israel ku tlula nawu wa matiko ya misava ehandle ka nxupulo. Loko a vulavula eka march ya Shut Down for Gaza eSantin, Mayet u ri mpfuno hinkwawo wa swakudya lowu a wu yisiwa eGaza a wu lawuriwa hi maziyoni malembe yo hlaya. The support for Palestine has been on for many decades. In the past 2 years, it has been amplified. The Global Sumud Flotilla has increased the focus of states not taking on the responsibility of ending the genocide, of ending famine, of ending the targeted killing of children. Ndyangu wa mufi Nelson Mandela eMthatha eEastern Cape wu kombela ku tshunxiwa hi xihatla ka maAfrika-Dzonga ni vaaki van'wana ku katsa ni ntukulu wa Nelson Mandela, Mandla Mandela, loyi a nga khomiwa endzhaku ka ku nghenela mpfuneto wa Global Sumud Flotilla lava va khomiwe tolo na madyambu loko va yisa mpfuneto eGaza. My husband had to go on this mission. I think that he's been driven by the Palestinian struggle. Sivelo lowu wu humelela hambileswi a ku na nsirhelelo wa matiko ya misava eka mitirho ya mpfuneto wa vanhu. Ndyangu wu vula leswaku inkosi Zwelivelile Mandla Mandela u boheke ku tikatsa eka varhumiwa bya mpfuneto wa vanhu ku ponisa vana va le Palestina lava dlayiwaka hi ndlala. They never mentioned in that plan that Israel must pay compensation or reparations for the terrible destruction they have caused in Gaza. Nonsekeni uri ku vona swifaniso swa vanhu lava sikaka eGaza swi endle leswaku nuna wa yena a tikatsa eka ku pfuna. Khoto le Modimolle eLimpopo namuntlha hi twe vumbhoni kusuka ka mufambisi wa purasi ra President Ramaphosa ra Phalaphala. Ntengo wo yiva ka mamiliyoni wa tirhandi hi tidolara ta Amerika President ra Phalaphala wo karhi ku ya mahlweni ekhoto liya. Mufambisi wa purasi u byele khoto leswaku ye a nga swi tivi ku a ku ri na mali yo tala epurasini leriya. Mutirhikulori u karhi ku landzelela ntengo lowu eModimolle. Pimani Baloyi. Namuntlha muchuchisi advocate Khenseni Munyayi u vitane timbhoni ta mune ku ta nyika vumbhoni lava va katsa mufambisinkulu wa purasi ra Phalaphala loyi a nga tivisisa leswaku swigevenga swi tshovile swiphanga epurasini ra President Ramaphosa hi n'hweti ya Nyenyenyani hi 2020. U tlhele a tiyisisa leswaku vaphangi va onhe tikhamera ta vurinzi leti rhendzeleke yindlu ya purasi. Kambe loko a kononisiwa mufambisinkulu wa purasi u byele khoto leswaku nawu wa matirhelo ya vona a ya va pfumeleli ku va mutirhi wa nkarhinyana wo fana na muhehliwa wa vumbirhi Floriana Joseph ku va a nghena endlwini leyikulu ya purasi. Muchuchisi u tlhela a vitana mbhoni leyi nga byela khoto leswaku muhehliwa wo sungula Emmanuela David u xave timovha to hlaya leti nga durha kwalomu ka 4 wa mamiliyoni ya tirhandi laha a nga hakela hi mali ya tidolara ta le Amerika. Mbhoni yi tlhele yi vula leswaku yi yise David eka casino ko hlaya laha a nga fika a cinca mali ya tidolara a kuma tirhandi. Kambe mbhoni yin'wana na yona yi tiyisise leswaku David u khandziye bazi ra vona kusuka eCape Town a kongoma ePitori masiku manharhu ku nga se tshoviwa ePhalaphala. Kasi magistrata yena u vuye a boha leswaku ku va na ntshamo wo hlela vumbhoni bya mbhoni leyi nga byela khoto leswaku yona a yi nyikangi maphorisa vumbhoni kambe yi lo sindzisiwa ku sayina xitetimende xa vumbhoni. Emasungulweni khoto yi bohe leswaku a hi fanelanga ku paluxa mavito ni swifaniso swa timbhoni ta mfumo. Ntengo wu ta ya emahlweni vhiki leri taka. Pimani Baloyi wa mahungu ya SABC eModimolle. Randi yi tile leyi pimanisiwa na timali ta man'wana matiko.
vaka hina ya khimeta kwala namuntlha ku ta landzela xiviko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Ripere.